ulungile wena, ulungile waze walunga sekubonile Jehova, yebo ulungile, ulungile, oh, waze walunga ulungile, tulungile, ulungile, twala le ulungile, 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 ulungile Jesu, ulungile, waze walunga simaga, ulungile Jesu, ulungile, ulungile. Hallelujah. Hallelujah. Uyisani leyo ungathi lena iphelwa ngamandla. Sibingelele tinceko taNkulunkulu lesetikhona, sibingelele bomake mfundisi bo organizer bonke, bobabe nabomake, bese siyavusela kubantu abasha egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyafisa ke kuthatha isikhathi sibe sifishane, kepha ke ngoba ngibambiseki uma singasho ukuthi amen ngidawuhle nginilanza, siyaphutha ke lapho. Siyavusela kuloseyile egameni lenkosi lenemandla uJesu Kristu. Siyatibongela enkosini yasezulwini, nama ngisho ukuthi bazalwane ngisinzisiwe. Ayibongwe inkosi. Batangicolele ematafuleni bakhulumele phasi. Ngilomshumayeli longathanzi kuphathamiseka mase ngishumayela. Ayibongwe igospel. Jesu kuyinkosi bazalwane, empilweni yami wayisinzisa impilo yami. Ngisesikolweni wangisita Jesu. Ngiyabona ngabe sengafa ngoba ngangifuna kuyawujima ikarate. Ngijimele bonke lebe bangihlupha ngoba babadzala kunami. Ngabona ukuthi into lengaba solva ngayo ngidawugalaja nje ngengale. Mangibuya ngala bese uyabona ukuthi angeke asangenda lutho. Wangijubela Jesu. Wangenyula kulolo lidzaka. Glory to Jesus. Hallelujah. Sibonge kubashumayeli bazalwane. Njengoba ngishito ukuthi bahlele bashumayeli base bahlela mina ngidofakaza kafishane singakayi emakhaya noma singene kubusiness. Ligama la Jesu alibonga. Awu, ligama la Jesu alibonga.
Sibonge kakhulu kuma artist ethu. Ngiyacela niwashayele tandle ama artist. Glory to Jesus. Ngiyajabula kakhulu ngibonge na kuwo onke lama artists ngiphindze ngibonge kuba kaMaseko. Ngiyayithanda le worship yesineke. Singakajaki indzawo. Simworship eNkulunkulu. Kuze kube kahle. Maneke sijake isikhathi. Simworship eNkulunkulu bantu bathole kweluleka in the spirit. Without pressure. Hallelujah. Ngiyacela ke ukuthi sigijime bazalwane njengoba selishonile. Sifunze lo verse number 11 to 13 kulendzaba lesingayo. Kepha ke ngina lamanye ama verse lengitawufisa ukuthi mhlambe sifunze linye lawo ngenxa yesikhathi. Encwadzini lebhalwa nguLuka, Dokotela Luka, lobhala incwadzi ayibhalela Theophilus yekuqala, amlandzisa ngemisebenzi nangetifundziso taJesu. Ikakhulu yena ubhala cishe lakubhalako ubhala kubelula kukulandzelela. Ligama la Jesu alibongwe. Ligama la Jesu ngiyacela libongwe. Ngoba Mateyu yena ubhalela emaJuda, kanzi Mark ubhalela betive. Kepha ke Luka uma alandzisa lapha nje kule nkulumo lesibukako ya Luke 19, Jesu uqala ngalendzaba yeku-attenda Zacchaeus, bese ubeka indzaba kutsi indodzana yetela loko kusindzisa lokulahlekile. Imission ya Jesu lenkulu letela yona emhlabeni kusindzisa abantu etonweni. Ligama la Jesu ngiyacela lona libonge. Uma Jesu asabeka le yayisetshenziswa ukuthi bantu batoyiconza imfihlakalo yetindo takomoya, babeke le story labasatiko kuze batoyivisisa lendzaba lekukhulunywa ngayo. Ligama la Jesu alibonge. Ngiyacela ukuthi asifundzele ngisamarize njengoba ngifakaza nje. Luke chapter 19, 11 to 13. Ngesiswati ngiyacela sifunze. Basalalele lokho, Jesu waqhubeka wabatshela lomunye umfanekiso ngobe abesasonzele eJerusalema. Nangobe bantfu basebacabanga ukuthi umbuso waNkulunkulu wawutawuvela ngaleso sikhathi. Ngako wase uthi kwakukhona umnumzane labehloniphekile lowahamba waya eveni lelikhashane kakhulu ayawubekwa inkosi bese uyabuya ke. Asengakahambi wabita ti-70 takhe letati-10. Nguleso wasinika luhlavu lwegolide. Wase utitshela ukuthi asenibone ukuthi ningatitalisa kangakanani letinhlavu ngesikhathi ngingekho. Kanti takhamiti tatimtonza ngako tasetithumela tigijimi. Asiyibambe nje lapho sisi uthandaze. Babe wethu longcwele, livi lakho liphilile, livi lakho lingemandla, livi lakho liyaphilisa, livi lakho liyakhulula, livi lakho Nkosi libuyisa lebe kufile likuvuse kube ngilokuphilako. Siyalibonga, siyalidumisa namhla yenthambama alenda umsebenzi liguqule tingqondo tethu, liguqule uNkulunkulu kwenta kwethu, lingasishiyi
lingasishiyisi njengoba sinjena, aligucule kwenta kwethu, ligucule konke ngoba lona liyaphila. Alikho Nkosi lelinye lelinjenge lakho, lingemandla. Siyakuthanda Nkosi, siyabonga egameni lika Jesu. Amen. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. You are holy. Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. You are holy. Lion of Judah, Lion of Judah. Thank you, Jesus. We worship you. Lion of Judah, you are holy. You are holy. Oh, my Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Isikhathi asivumi-ke. Occupy until I come. Glory to Jesus. Trade until I come. Invest until I come. Do business until I come. Kule parable lena Jesu uaddressa tintfo letitsite mhlawumbe nginawuthi letintsatfu. Kwekuqala uaddressa indzaba lethi the kingdom of heaven is delayed. Laba bafundzi bakhe bebabheke ukuthi lo mbuso ngabe vele sewuvele uyenteka ngaleso sikhathi. Le parable addressa itingqondweni tabo kwekuthi kusetawuba sikhashana, nine kwenu occupy till I come. Glory to Jesus. Kwesibili loku addresswa kule parable indzaba ye-stewardship, indzaba yekuba sethenjwa, unikwe tinto tasezulwini wethenjwe ngato, kwekuthi ngato utawugcwalisa lokhu lokusenhlitweni yaNkulunkulu. Mawufunza incwadi yaDaniela, liBhayibheli Daniela makachaza the vision leyabonwa inkosi Nebuchadnezzar, uthi Daniela masaphetha le interpretation yalo mbono, uthi kwahlephuka litshe edwaleni, lelitshe lashaya lesithixo lesikhulu etinyaweni, lase lelitshe liyakhula. When Jesus athi occupy till I come, uthi lo mbuso wakhe awanze ugcwala umhlaba. Glory to Jesus. Hallelujah. Occupy till I come. Glory to Jesus. Jesu injongo yakhe kuthi sibe ngema-ambassadors akhe. Injongo yakhe kuthi simmelele. Uma ungathola inhlonipho eveni lokulo, bakuthathe la bakuyise kumbe eNgilandi noma eTaiwan noma eAmerica noma ke kulamanye amave lamakhulu langesheya bathi hamba uyomela live lakho.
nawe ufuna kubatshengisa lobuve bakho, uba proud ngalobuve bakho, nguloko Jesu lakufunako makathi occupy, take charge till I come. Glory to Jesus. Ngalamanye amagama uthi ngimeleleni ngiyabuya. Yendani lo msebenzi lengangitendela wona ngize ngibuye. Manje letinwethu inzathu lengitibalile kokuqala indzaba ukuthi lo mbuso baka-Israyeli noma ke bafunzi nebaka-Israyeli bebagathe ukuthi Messiah utabakhulula ku-Roman Roman governance. Kanti Jesu ute nembuso longapheli. Lo mbuso longapheli awuhambi ngendlela yalelive. Uhamba ngendlela yasezulwini. Kwesibili ngathi ukuthi ekseni utawuhlangahlanganisa fast njathi wi endele ukuthi thishela ngoba mawufunza umntwana ngathi lobulima abusuke buvelaphi lobe kucabanga ukuthi ufundzela lo thishela mawenda lutho nje wendela ukuthi thishela abone ukuthi ngendile awukho serious kangako nje lowula lalelisisa occupy till Jesus comes. Lapha esikolweni la ukhona take charge. Ungavumi kuba ngumsila kuthi mangabe kuyaphaswa la sikolweni wena ungilobamba lamabhiliki ubele emsileni ena unankinga uyamhlaza Jesu. Glory to Jesus. Kufuna mawumelele Jesu abe proud ngawe njenga Jobe amelele uNkulunkulu emhlabeni wathi Satan uyayinga kwathiwa ufunani la uvelaphi wathi ngivele emhlabeni ekuzulazuleni kwathiwa ngiyakubona ukuthi uhalela Jobe kwathiwa Satan Jobe kuba ukwambiyele ngase ngimbeke phasi wafakaza uNkulunkulu afakazela Jobe wathi kuSathane yeSathane ngide umuntu emhlabeni wonke lo njenga Jobe. Jobe umele mina emhlabeni. uNkulunkulu abe proud ngawe. Ungajajuliswa kuba ngumsila. Ngiyevakala na? Glory to Jesus. Noma kusemsebentini uyenda nje kuthi kuphela inyanga uhole, you are surviving. Glory to Jesus. Ufuna uexcel. Ngiyevakala na? Kutothi noma kuqatshangwa kuphronyothwa ngoba la mhlabeni kusebenta ukuthi udalwa ngibani la mhlabeni la. Bathi bahleti baqabanga ukuthi sifuna ukuphakamisa lo babelo. Kepha uNkulunkulu wasezulwini ngoba you excel and you are committed and you are a good steward. Akumelele emhlanganweni weboard. Ithi may discuss imbeke lo favorite wayo. Kodwa ithi makahlolwa atholakale angeke amatche nawe. Daniela nebafana labathathu boMeshach, Shadrach and Abednego. LiBhayibheli lithi mabalapha ekuthunjweni bathi misele enhlitweni ukuthi ngeke batingcolise. Even lekuthunjwa banga compromise kuba bazalwane laba excelako. LiBhayibheli lithi uNkulunkulu emva kwesinqumo sabo wangenelela
wenda lo mphathi kwekuthi ababuke ngemehlo efeva. uNkulunkulu ushoda ngesinqumo sakho kahle kahle ngase ukungenelele. Mane wena ufuna kufana nabo bonke bantu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ba excel lekuthunjwa. Inkosi Nebukadnezar yabeka Daniela waba ngprime minister evele lingasilo lakubo. Ngoba mawumele uNkulunkulu akunenzaba ukuthi ukuphi. uNkulunkulu ukhanyisa lobuso bakhe kuwe bese uyabonakala. Uyabona njengalo ungabonakali. Ngilokuthi akukhanya ibuso. Sengisho ukuthi nawe phela ngithi ngiyafakaza bazalwane. Bashumayeli bakhona. Nengidofakaza ngifakazela wena ukuthi mangabe singabuvumeli buso bukhanye etikwethu asibonakali. Kuze kuthi ubonakale in the spirit world. Kufuna kukhanye buso basezulwini. Ligama la Jesu alibonga. Athi Daniela makabekwa aphathe tiphathimandla taseBabylon letikhonde emadimoni tiphathwe ngumzalwane longakhonde emadimoni. Ngoba ngidothi kuwe wena muntu lomusha sale siphuma kule nkulumo lesikhanzilela ngaphandle itolo lethi mangabe uyakholwa ungangeni kuletinto lokuyiwe lukhethweni nje ngabo 20 bani noma 28 noma ngi20 bani ngenela lukhetho. Sifuna bo MP labakholwako kuze bate ugatsa le parliament ukuthi kungashaywa imithetho emadimoni. Ngeke kusite kuhlala la ngaphandle sithandaze kuphela lengekhathi kube nemahedeni odwa avumelane ngebusathane butasicindzetela nathi. Arise and occupy till I come. Singene mbamba sifuna bo MP bagcwale la nema ministers. Glory to Jesus. Laba labangayikholwa le ndlela ngiyishoko ngeke bayibone. Ngiyaprofeta ngifakaza. Profeta ngifakaza. Ngiyevala lolugcobo luyangitshela ukuthi labanye batawuphakanyiswa. Kodwa labanye batawusala ngoba ungakholwa kude lesingakusida ngako. Usho na Jesu akakhona ukusita umuntu longakholwa. Glory to Jesus. Ngisibo bani sine singakusita na Jesu angeke akusiphe awukholwa. Ligama la Jesu alibonga. Ufike empumbutheni Jesu ubuta ukuthi ufuna ngikwendeleni. Ithi le mpumbuthe ungivula amehlo. Jesu wathi ukukholwa lokwakho mina ngingake efiki lokwakho ukholwa sekukusitile. Yena wenda i-declaration of deliverance and healing. But if faith ngiyo lesebende kulo muntu kuthi athole lokhu lakufisako. Occupy till I come. Glory to Jesus. Sitsinga bantwana laba labakholwako makuthiwa kunalo excel wahlula bonke bantwana ku matric noma ku form 5 kube ngumntwana lo ngumzalwane amelele Jesu kutothi lamahedeni athi wenda ngani wena lo ngathi into tilula kuwe bese uthi uJesu stothi mase sihlabele liqiniso. Kukhona ingoma lesihlabelako kodwa ngathi siyayihlabela nje ungathi ngayihlabela mbamba nguJesu kuphela thanda sake. Glory to Jesus. Uma sithi uJesu kuphela akumeli ukuthi kube ingoma yasesondweni. Kufuna nasemsebentini. Bamangaliswa ukuthi
Glory to Jesus. Bamangale lokuthi wenta njani wena ngoba sebafile kukhuma imithi lenaboholoholo netinyoka netingalala babethe bayaqapha akukhona ukuphumelela wena uphuma nje kalula bese uyasho ukuthi hayi bafowethu ningadibulali. Uthi Daniela makayochaza liphupho kuNebukadnezar uthi Nebukadnezar wena Daniela ungakhona yini ukuchaza leliphupho uthi Daniela kude umuntu lophilako longachaza lento lenkulu kangaka kodwa there is a God in heaven. Uyabona ukuthi Daniela ukupartnership naNkulunkulu kumintroducer kubetive occupying till Jesus comes. Daniela wathi noma thunjiwe wafuna display yaNkulunkulu ekuthunjweni. Ligama la Jesu alibonga. Ligama la Jesu ngiyacela libonga. Ngijatshuliswa ngile ntombazana sesithandaza. Senishonyengele bazalwane solokusile. Ngifakaza nje kafishane isithandaza. Intombazana lencane nayo isekuthunjweni. Master wayo lomkhulu ungumkhuzeli wempi. Mane uneliqhoko. Le ntombazana yathi what an opportunity. Yaya kumedem yathi emedem. Ka-Israel kukhona umprofeti waNkulunkulu wasezulwini angayisusa lenkinga lebambe umnumzana. Uyathi bantu mabasenkingeni bayamkholwa nemntwana. Ngiyakholwa bese badame lokunengi kodwa bayikholwa lenzaba yale ntombazana. Girls, arise and shine. Take charge. Glory to Jesus. Mawinto matale hambi check sinhloko. Batakudlala la ngaphandle. Utawubona. Mangabe into matale ende njani na? Le check sinhloko la ngaphandle kunetingwenya. Niyathatha itingwenya. I-crocodile inkinga ngekuthi nasemantini iyayibamba iprey. Kanti nakulendi iyayibamba iprey. Nangaphandle kugcwele tingwenya. Mawuyintombatana levalile la. Mawuyintombatana uvula la. Uvale la. Girls, mawuyintombatana uvula la. Uvale. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ebandleni ngitsithe ema-girls makukhona nje umfana lotawenda kwasakukusoma soma ubuye umkebe lakini. Sitobonana nalelijaka ukuthi lisiphazamiselani sibhizi kangaka. Glory to Jesus. Noma ngakuthiwa ke sengibabe ngoba bakhona bobabe labanye labasomanako la emasondweni. Uvelute nje uthi mfundisi ngivinjethelwa nginangibabe nangi. Ungihwaya sandla masichawula. Angiyitholi lento yakhe kuthi yini. Mlethe lapha kimi nami ngidomceba kuma elder babone ukuthi bamthini. Glory to Jesus. Asifuni kube netingwenya lekuphazamisa abantu bakhonda.
Glory to Jesus. Occupy till I come. Young people, sukumani ningene kumabhizinisi. We want to see billionaires among you. Awulabanye abangiva naba ke uyabona bathi lo fakazi waJesu lo lapha ngembili ufakaza athi into letingekho sine sibuke ezulwini. Hey lalela, Jesu lobuyako nguye lo tsite be in charge till I come. We wait while we are in charge. Asilali no. We take charge. Glory to Jesus. Sibongile nje kuva khona lo khuluma itolo lapha kuthi uya umuntu lo cabangako scientific inventor. Sukumani bandvu labasha and take charge. Uyabona makungathiwa business sector kusaturate nini nibazalwane. Hey livangeli lingahamba kahle bazalwane. Bafundisi livangeli lingahamba kahle ngoba phela mabathethe over bantu labasha sekunibo bosomabhizinisi emabillionaires sekungena tishumi noko leqinile la inkonzweni. Awungikhuluma liqiniso phela. Sekungena tishumi leqinile enkonzweni. Mathi ngena letishumi kuyashunyayelwa kwakho emasonto lamahle hayi imthiyambisi sentela kuthi lamahedeni abangale kuthi nabazalwane bakha lisonto lakanokusho njenganali lale labe siyofihla umntwana enkosi khona hayi labazalwane laba bashayele intandla labazalwane. Lisonto leline mafastelo ealuminium, umnyango aluminium. Bantu labasha sifake neintweni. Glory to Jesus. Occupy. Be in charge. Hayi kulandzela ube ngumsila sonke isikhathi. Uyabona ngesikhathi kuvaleke emathuba latside noma sowuqedzile unetifiketi takho. Yini ungake uye kuNkulunkulu uthi Nkosi nathi letifiketi esikolweni ngayela kuyawufunza kuqabanga. Hayi kufunzela kuyawufuna umsebenzi. Qabanga. Ngicela kusite na ingqondo uyinike iidea. Lekundawo uthi mangiyenda ngiglorify igama lakho. I want to occupy. Ngeke uyiqedze la iroom ku business sector solo ivulekile. Ngalamanye amagama umsebenzi ku business sector solo usekhona. Noma ningabinza niyangiva. Glory to Jesus. Msibi ku business sector kusevulile baba. Ungavumi ukuhola bo 4000 kuze kuyovalwa kanti utawubese uthi ufuna ukukhula lapha ubese uhlanza 4000 inkomo zethu bo 16 tiyadula. Glory to Jesus. Arise young people and shine for the glory of God has come. Asivale imehlo sitothandaza. Occupy till I come. Jesus is coming. Njengoba Jesu abuya bekungcono ukuthi akhanze ukuthi spiritual uyabazuza abantu bazuze lenkosini. Akhanze ukuthi physical uyatinakekela kuphila impilo le clean. Akhanze ukuthi financial you are in charge. Kungathi makubita umnikelo ukansuke ukuthi lolo phele kusibita umnikelo uthi siyithatha aphi imali uthi hamba uyosebenta trade take charge utokhona kuface the challenges of life. Sivale emehlo siyathandaza kodwa ngifuna ukuthandaza a special prayer with young people labathi I want to occupy
In the business sector, I want to occupy. In the political sector, ngifuna kuyawungena lapha eParliament. Beme ngetinyawo tabo sitothandaza. Glory to Jesus. Ningesabi. Ingulumo yakadzeni leletha hayi tsine sitawuhlala nje sitawubuka sikhathe uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ningene nibe boDaniela to influence imibuso with the gospel of Jesus Christ. uNkulunkulu anibusise nonke. Siyathandaza. Glory to Jesus. Ukhona uNkulunkulu lomkhulu lesihamba naye longehlulwa lutho. Mfundisi Jino, ngiyacela utothandaza babe. Bemile bantwana bakaNkulunkulu. Labanye bafuna kuba bosoma ihla moya usebenze ihla moya Hallelujah. Ngisukumele ukuthandaza nje kuphela abazalwane. Because the Lord has spoken. This we must do until he comes. Akukho impediment, akukho mqabo. Akukho mivalo ngoba nemivalo yephulwa. Sitshelwa ukuthi asisimi isila but the head only. Nami ndo emphasize nje ukuthi njengebantu labasha na njengelibandla nje in general, we are above only and not beneath, and we shall occupy our position until he comes. Oh, glory to God. Inkosi lethembekile, inkosi yembuso lesisuka kuwo, umbuso lesikuwo, nembuso lesiya kuwo, until he comes. Kukhona lesibe sikwenda njengelibandla. Oh, glory to God. Ngicela kuthandaza. Simile lapha sime khona. Sengesaba nale space nalesikhathi ngokuthi nangathi asibuye lapha kungakhanzakala ukuthi bancane labasele bahleli bahlethe etitulweni. Kodwa noko kangithandaze. Babe wethu longcwele, wena longuyise wenkosi yethu uJesu, sibonga Nkosi kwembulwa kwelifi lakho. Sibonga this wonderful revelation levulwa yembulwe embikwethu. Silifa lakho wena uyatikhathimuliswa ngathi. Sibonga Nkosi ngokuthi usithathise lesinye stepisi sekwakuthi asale sithatha indzawo yethu, siyithathe uze ubuye uNkulunkulu wethu omhle. Siyithathe esikolweni, siyithathe emaklasini, siyithathe emakoliji, siyithathe emsebentini, siyithathe kupolitiki, siyithathe ku-onke ama-spheres. Uma usathemba
usethemba ngelivi lakho. Sibona ezwini lakho kokuthi usethembile. Usithume into letinkulu sidende until you come back. Siyabonga Nkosi kukhuluma kwakho ngenceku yakho. Solo iqalile lenkonzo lesikuyo. Uyasikhulumisa siyeva kokuthi ufuna kusibuyisela kuposition yethu. Sivumela irepositioning njengelibandla lakho. Ngamunye wethu ngiyamthumba ngimthumbele enthandweni yakho. In the name of Jesus. 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 Let the impossible become possible. Let those things that be not come into being. For the glory of the Lord shall endure forever. In Jesus' name. Amen. Asesike simcelebrate ngetandla tethu.